puniki raris dikelis kuentenanane sang sarengya nglantur punika pemargine gancang uyakti pemargin nyane nyunut saget sampun prabda nenten desuwe punika pemargin nyane rares sang saremya sampun punika rawuh ring tengah sami katuju reng tegal kurut kasetra sampun punika rawuh ring tegal kesetru genak nangon ayadanya luwe naring tegal kuru kecitra punika kenah hida sang Prabu Janamejaya nang ane punika kena sanedang kating singit pisan ring wuju punika ipun mangsil tenan genah iyatnya nunduk dewa ratu uyakti kepingon angup ipun ngaten iya adanya kali alurinu
iyat nyone sane wonten ring genah niku asli war itu yang dinatuakan kamera di mana? Gitu. Kewentenan iat nyune sane kagelarangan tuh itu anak aku kemargian punika manut ristilane palikan sane sampun punika kacuma wisana
nyone puniki wenten minangka pasemetonanipun Sang Prabu Sang seru Sang Prabu boyo jewenten tios hingga mapesengan sang Sruta Sena Tiada sarang nabada biadanya Sang Sruta Sena taler punika sareng nada bangku entonan nyanyi anak yakum Sang Saromaya muing kuwentenanipun yasu nonton iyatninya wentenan Sang Sruta Sena yakti dakating Brahmantya pisan risada kalaning ngaksi kedelan Sang Sang Sruta Sena menampung entonan aslinya sakondang ke kang ucap sampune presida ida Sang Sruta Sena tampet ringipun yasu sakepamerah pisan cicing gede saja ibu lubreyang puniki titiang wantang ngojah daging sastru mangdone titiang nenten cakru wibawa daging basang nete cai cek cai ngawe jamar yatnya nakai
anak aku dong cai ngai nang cemer yat nyat nyaman kayaknya dosing